Ati executive samwa minim se mo bebre no munim no kura no mo abre na so muntimi nka e na me hu kakra ye de agum so e be ye minim se emre ko kakra no mo ankasa no mo be sesa mo adwene ma hu se Mampong first MPP ye do party no enye nipa ba ko pe e na party no e da na ye ne dia party no ye nyina ye dia ye be se ye nka bom na Mampong tumpo na de MPs bi ye no krofo fro so no Mampong so ye timi aye minim se youth no this is the time I me declare democratic revolution e was Asante Mampong sa de frɛ no yenko yemfa tuo yemfa jan na mu ye de kabima menka bi e na emrante no maba wa ne mabuno no ye be sɔre ne age ye party yo si wo ye be sɔre ne age Mampong si wo ye be sɔre ne age new patriotic party amana yeye na ho aba ya akono na ye nyina ye sɔre a 2028 yetimi age tumi afri NDC for nsam medamu nyina ase Sadia o address ye Kings Club any Wato's joint ya tie wasemo a ode aba ne nyina na de edika no ye nso ye beda wase se ye kan ye ho kakra bi a ye to nkra no egunu pia nso be pia aye enti ye nso ye de aseda piesie e ma wo saa ekwan no so wakase bebre ye se bekwi din fata no a enya kwankwa ni ase ne hu no na emom ye hu na akono ana wachire wakasa chira me hu se you are ready for the battle eno nti de wode bae bia no obi o wa ha bia ti sabe obi a hu onsem a wode enam no ayensem a wonyina so na me fi se ye koye nim na obi anso de bekọ adwendwenem na obi a hu na namon a wose wotu a ho empuntuo ono nso ebenya emu emfaso ene chefa bi eno nti yegina Wato joint ene Kings Club anem emo akwa aba na ya sere nyame nhira ene na kwankyera ma sakuku oduro bi a obehia a wode bekokun nanim no ono ankasa mfamfiri soro ennom sede ebe ya ubetimi akọ ekun nanim sede wasi aka no nti wasemo ade bae nyina no yate yetie na asupam obi anso wa ha bia anso e de bekọ adwendwini ye da wase 2028 obefa fu na nami wo ofiase nibisu no bi afrim me hona obai obechia ye kama na sade me o ma no bonsoa kama ma ye asem bi o kan ye ena ye me o se minua no enye ononko na ho pe entina o be pre adem eye ye Mampong ye die entina ono oba keka ononko aye die a kan sense woman because the word you say na me shira me shira nyina abeso wo wa ka se na me shira sabe mi di ono mi di wona sem kakra iti ujaba bia the bullet said so me di tinensi iti kapa oye so mi ye bi wa chema no pa ti mese mi nua no said ye ayi get together no wa ha ne ye aduane aye di ye ti do si bebo aye no minim se ye piano a ono so bebo aye yie pa na ni be kunye mu iti mesra mu a nsi ahene ka wo ye koyi mo kana ye nyina ye mo na ono so onko no kwa ene pa beba ye koyi we have now a friend Nana Safu Kantanka by politics in India the from democracy honorable Apicom and some more kind of mode ba na ba hu se kono why ready say obeku na mesa hwe ne camp no so a me hu presidential aspirants no woman no nkrofo no me hu different ba omia wom Kennedy wom blind wom adipchimo eti ama ba hu se me camp no
And then is the camp. What's it? Ah, do too. I do too. I won't back home. Now, dear, Anna, one a dear Mabuboy. Sa Baomiane Kane sa and Kofia Mabodino. Na chidifo no amudi wachi no. Obi ani eden pa. Ya obi e prema ne camp. Na me pese me bisa honorable say. Se nyame bua wo. Na se yato sa primaries no ewia. Onkrofo no a omudi wachi no ana wachi taafo no a we wa ha no. Ekwa be so na abetimi afa, obetimi aka omu nyina bom. Ama motimi asa aye campaign aboa MPP party no. Masema no. That's it. One interact. The madam aso enyumre. Enyumre de abasibo de na Kings Club. Ene Wato joint. Kings Club secretary mi ginam e de adawase. E wa de fefe a na nse ya ewumu se ye chame ya di kan da ho ase bae. Kunu nso mi gina kuna nam adase wa de fefe a oye boy na nse ya mre atwam kakra ye ni so ewo de obeye maaye no na ye da se sa entubo anu so ye de etimi bae ye be se nyame be mo ahoden na wani suadi hu da wani mu no obetimi ayere akon asi awie peye nti anyumere de Kings Club any Wato joint aseda na ye de mawo ewa do adifefa na no be ye maaye ye da wase ya etena kroma ache ne de am say yenim ne niam bi kakra e wo mra na usa me na manyini na usa o start entertainment ne niam bi okroma ne nyina me hu yi ba de me hu no say wi ase akwara obetoka no ona manu okra safwa hana obusa taibo good kakra metimi aka na say ewiase no ho nyame timi yi nipa bi eba kro bi mu ana abusua bi mu a say nipa no oye no exceptional am say me hu bibi fa na ho aha te empire kakra me bon say mesre mo say onhwe ne nante yi na ontoto na kwa yi say de be ya obi nkonya no ho asembone bi da ache asemunti na mo amaka no so mesre mo say mo so mo mfa mpai bon ta na chi because ade pa wonu mu a kroi yebetimi anya no ho mfa so me de mani adrachi nti nema bi say ne ana mehu say de ebesi da ache nti yesre nyame say oma wa hoden na oma wo nkwa tenten ahoden wom na wadwempa ene wonim di mu no menim de obetimi aye oma no merem na yeso enya ho mfa so mfa nya enkwala ye wachiri adache oma moye di bone e wo ma bedamase koso adamase na sede nana ene me brapa ni sede okan menene to anamo bi e wo I think some years ago Mampong fo e wo diaspora ye kan ho bo mu aye pese ye beboa baby so mu ne ade nyina na me brapa ni oka ho sabe omotena ase nyina no omo say Hon.Richard to me say me mayor president which I did I beat me e de beboa baby so nti so oka nsem se a me gidi say onim ba bi oka fi na so nkran hyesem a wo so aka gu mabrabo so no ni nyina no medam ase ene yenuam so adwempa a wo motirim ene de mo so wo fa me ho say wo be hu mbobo no maboa me no me feel say Mampong eda yakoma so na demo sorry nana me refu di na you know nana safo yewra demo odo so bisa question oso ohun machi difo ya yewra former vice president ne supporters wom yewra Kennedy supporters wom yewra Brian supporters wom adutwum supporters wom em say kwamra Japan na man hu say the supporter bia ewom enti no na u bisa say you to abani we na say we prime minister be dey na maka omunyina abom question a very good question the American say summit mi begina ha na nipa ye nyina aka abom na omota machi na obia so wo ne personal interest e wo presidential no no eno kira say me unifier me obi a mechanic bom
And then me call radio so near Busam say na presidential aspirant one hour support no. Me answer is simple. Me some MPP. Me some New Patriotic Party. Me a party ba. Me some obia enipa no mu a ayi omuti aya bom nyina di no. Obia ye party no adwuma, obia som party no, obia do party no. Me gidie ni say omo bia sefata say obetu franka do obedi party no. Unfortunately for me, me nya delegate a me kwa akoto am opportunity say enipa 5 me hu omani mu a me kwa akoto am baako. Ba makoma mu de me nim say omo nyina asom. Eno nti no say 31st January 2026 say delegate ne ko na de omo nyina carry omo do ne omo akoma pa ene dwuma omo ya ma party no omo fo say de bread you or sefata say obedi yanim no. Me Richard Asare some Mampong mo so mu hu mmobo na mo de haso ma me a nipa kro be ne be kan bom ne aye adwuma amagana akona ni na no krane say politics na ye no ye propaganda sp meeting ahodo a e ko say ye de nipa ba ko be frofro no ne aye ne ho fin say support we minim say na nipa ye descend emfa wo hwe say nipa edimachi na de ba ko a e wanwa kra ne say me wo ha na Mr. Ampoma Kwame Ampoma ne Wycliffe ene Honorable Solo onso Honorable ye koye adwuma mo Dr. Abaomi aye hia opeka mo se mo fanko me wo ha na Santiago oni mini adwumo any other people onso Honorable ye koye adwuma mo Honorable Ken ye hia ka me se mo fanko na se me wo ha na Akoto Isaac first no di Honorable Apicom chi say o ye me chita afo pa oni woman organizer ne Mavis Moses mo almost ye koye adwuma ma Honorable Brian ye hia patrol na mato am pick up me se mo fanko elisa nipa we ya obi a oye party mo adwuma bia no me support no oye da ye propaganda ti am se me support obi en no kra ne enda di dada en into the American say mira ye nam yi obi a ka kana di asem obi ka ba omi asem obi ka ba ye wi a adwuma ye ko nyina ko hia ya ye meeting for Honorable Apicom we kire say ye nya obi a ono de se me se me di ba me achi na on di ba me achi a onka party no me yiwa film platform so me nka sa ho biem enye we ene ye de ka party bom obia wo the right say obetu so obi onim se obetime di nanim it is a me se me pe me wo fa kwamna asuako na se reggae say ono so pe ba wa ada na me ko fa reggae ho tan na just say be say yet me yem say executive moto aba edi say me pewe na me pewe na say me nka ho ma yiwa free mu na just say won pass me won penka bomu etimi kofi Asare na me gina kan say me som MPP me som Ghana me som Asante Mampong me penka bomu me podo obi biara Ghana for MPP fo be twiri so no say on the partner nim no ye me kan say se ye hunu mobo na etoma no na me se mu hunu mobo na me toma ya eno na the partner nka boba me ni pa kro ba ya adwuma me da mu nyina ase no kranie enema amoye bia no eye me fe e kabomu a ewo kurom ha amode ba kurom ha no eye me fe manam otuo eye me fe bibia amoye bia no eye me fe menya na nka me wa ha na nka me kam meetings nyina ho enso ja aboa no wantu a osi ho enti ya na ma hwi me no makoba enti ya se once na ni twe kra no oposa nsem Wato joint ene ken scribe mesi bibia da makoma so bia ma meti de metimi aye e wo nipa kwam bia no meso me ye de aboa mo enti enanwumre e ba ya ma print t-shirt kakra eye 30 pieces me de ba say Mampong Kens Club ana mo logo dem say aja say mo we na mo didi na mo share meeting bia na mo ko ba bia na mo share me feel say e be ye fe enti me what's up me de see secretary so na esi mo mpani for say kakra me so me de boa say moko ba bia mo hye na nya fe na mo ka mo me we ya no aso a go here me we ye we so me ho say mo ye meeting so a eya mo tena ase say de be ya nipa na dooso na mo di bufu a na mo ye bibi na nipa na dooso a mama mo plastic chair so 30 a mo de be kan so ho na so ama mo di media so yeah ye mi gina se aso ada wase a edi nkan kura ye ni dia o de amaye nanka ye dua bi hu mira titi hei na o free play mo asifem na o se o pese o be sia ye
na obechia ye ne edi nkomo aye ni di aye ni so nyankopon onhyira wo na ne etoso de emegya ama na nana gina ya nam na de fefa anwumere yi a wa ya maye no nana ede eho anodisem so ato yo minua no ede na ye nyina ye ka kire Honorable Apicom ede na ye nyina ye ka kire Honorable Apicom akaba akọ ede na ye nyina ye ka kire Honorable Apicom Honorable mijina minua no nyina ne atfefa wa ya maye ye senya mihra ede mawo yenim se de wafra se no wo de bekwa wiye pa na wiye a wo de bekọ no so ebe ye nhira kese ama ye na ama wo so na ama Mampong man nyina de ye hunu yenim se ye be hunu de chese of course enamo so se de mebra pani the point obresu akokan ye no wo se ye hunu bibi ewo mu onkola brem minim se de ewo mu free unkura brem no ba no ena nyame edi pie no na se ye boa na se ye de wo pie a yenim se ye benya ho faso ebeba nkunidi ama Mampong man etimi gyina me nuanum nyina nam edi aseda ma wo se de wa ya ma ye ye ire mfi wuda ba bia be gyina bia so ye beba odin aka se nyame hirawo ne wani swade hu emrem na de wo ye bia so enyenku me da wase yada yewura se awie no na yaka kire ne se onyankopon hyira na ndi so ade hunu emrem no de mesa aka de apiso ne se wada ormada se bi mra bie da se nyado da se nyama nyankopon onhyira na afe yenim se politics de ya na agoro bia ye nipa bi hu but se ote ase yie na o sese wakwan yie a o ya sa hu na bi mo na me de mi minim se anya fei na obedi political game no obedi bie ewom se ye mfiri Mampong ha ba ye betena ha che kakra na ye be ba ha no nso ye di nkomo hu ni nipa ni bebre so kakra obi te se me de a preview to 2024 how you supported the NPP campaign minim anamo wa 2 year ne moa de boa nyina enti se obi wa ha no hu se bia NPP no di akira wo obi a wo akiri wo obi a wo ben party ne pa enti minim se going forward no nso nim se de wo si atutu anamo a niam bi ho a wo benya ne right nyankopon sam nhira ane yesere de mawo abra opese o embark on this political journey na yinim se nyankopon so be hye no ho animonyam nti nyame onhyira obebre Kings Club ne Wato joint fo nyina ase nyankopon onhyira obebre onhyira mo pa se de wura Apicom ese no ode ase de ni kabia emamo na ya sese mo nkoso anso ni mu se de mo aso ni mu enei na papa yi eka asem bi se nkonwa so ayehye yese kwa tintin bi aso ekowi abobo no eti wura Apicom se ye musa na se bibia ne ho bi mu dia ke be se nante na ya kofie so na mo so mo nya kwai eto na mo amopese mutuo eti chiame wadaroma e be sref no se bibia ne ho dia